اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء Di ba'd 12 Rabiul Awal rahmat batuhan kita nyodumna di Aminah lahir janjungan ngan kunda Tuhan nepandang dunia di ba'd 12 Rabiul Awal rahmat batuhan kita nyodumna di Aminah lahir janjungan ngan kunda Tuhan nepandang dunia bahwa te dunia lam sepon seklap gudip tum umat lam harong-hara hukum lam nanggro puncahan mepat kaum yang bangsat jahiliyah nama gudip sengsara timungan barat cukup berat mehat jika wam hawa merasa hina jatuh martabat le urang Arab getanam sigrat di ba'd 12 Rabiul Awal rahmat batuhan kita nyodumna di Aminah lahir janjungan ngan kunda Tuhan nepandang dunia di ba'd 12 Rabiul Awal rahmat batuhan kita nyodumna di Aminah lahir janjungan ngan kunda Tuhan nepandang dunia
yang sembah patungan mata ura memacam bagon dumbun durjana kehabis tua ketuhan sidra malam ngan ura syaitan pedaya bansigam dunia melaki rahmat ubah darat menama pinta oh ya Tuhan Lord ya Rabbul Ibad Nabi Muhammad neutus tigra ni ba'ad 12 Rabiul Awal rahmat batuhan ketanya dumna ni ba Aminah lahir janjungan ngan kehendak Tuhan nepandang dunia ni ba'ad 12 Rabiul Awal rahmat batuhan ketanya dumna ni ba Aminah lahir janjungan ngan kehendak Tuhan nepandang dunia kanibatun fil ya'ni tun gajah dalam sejarah para ulama wate abraha dihancur Ka'bah pasukan gajah ngan bala tentera tairan ababil yang tentera Allah dalam sejarah ba'alam tara hancur abraha serta gajah kuasa Allah hantro ditekan ni ba'ad 12 Rabiul Awal rahmat batuhan ketanya dumna ni ba Aminah lahir janjungan ngan kehendak Tuhan nepandang dunia ni ba'ad 12 Rabiul Awal rahmat batuhan ketanya dumna ni ba Aminah lahir janjungan ngan kehendak Tuhan nepandang dunia Leru tu 60 patung lam Ka'bah nama yang megah Lat dan Uzza wa Talahi ya Rasulullah patung lam Ka'bah hancur binasa Leru tu 60 patung lam Ka'bah nama yang megah Lat dan Uzza wa Talahi ya Rasulullah patung lam Ka'bah hancur binasa ni ba'ad 12 Rabiul Awal rahmat batuhan ketanya dumna ni ba Aminah lahir janjungan ngan kehendak Tuhan nepandang dunia ni ba'ad 12 Rabiul Awal rahmat batuhan ketanya dumna ni ba Aminah lahir janjungan ngan kehendak Tuhan nepandang dunia